ayone rikujumera erikuranganwa ichuru kurebera tineji koko yona abana ba boda boda abana ba mandazi ba makanika wena ni bakudale it is ready akora big family of a managing director a big family of Pata kama tenant MP hey Chinana mwenda katwencha tunebachira ahari kilabu Trendies Lingasha Trendies Hotel Omu press conference yomu korongwicho korona kuru SR events over the place hiding my blood from another mother The Makomi Sketch ANC Ishumere Charedi Yankuri A big family of Mayor Jaka Jakes over here Chinana mnonga abubi Jawaji accountable and we love you so much. Welcome to Club 20s, welcome Hotel 20s. Rani Jogani Kukano ya Tabasima Mnoga, big presenters out on Akure Radio. Okay, abana bachuma boda boda ichoka ready yakole tuwakunda mnoga na mwenu ati abana baboda boda we mumvugire pitch muyina mu kirare ya Bye neza kushaba mama Kijumero otwebe mbere umushara Katshabe kama tusema shaheje okutoreto omwanyogo tukekunganyira aha okutebe kanise Kijumero cyanye cyakare Kijumero cya Radio Ankore eko jabuza emyaka 20 omuhereza ukama omukoro ntubuteko mikono yawe omukoro gwa nchakare ntubuteko mikono yawe buri omwe ntubuteko mikono yawe ahararwe arkwija kuzo mu Kijumero plan zona ntuziteko mikono yawe ukama uzhasire uzshweke eshagama yawe mu izina rya Yesu natwantu gaha tukugenda otwebe mbero tutwareje kandi izina rya urihiswe kitinisa wa Yesu Kristo kama wetu amen. Terero hangenga rozamani leno mbashabe tusitame nyandantu waro mucishogo mbakire mwebare o press conference tuzakugira abagambe bake yo manyo nitwaro mucishogo kwakira political leaders mayor Warembo Urwantungamo omukuru Jacob Kafureka mwakize engaro zamani ninyongera twaro mucishogo kwakira Stanbic Bank Mustiri Musente nyingi manager Stanbic Bank mwakire nitwaro mucishogo kwakira Bayavet Pharmacy omukuru Dr. Yake DVO Wantungamo yebari munonga twakwakira nitwaro mucishogo kwakira Uncle Dennis Electronics Mustiri Musente nyingi na warya yebari twakwakira nebingi abastiri Musente nsako bari organizinga abo kwa twinakire kacha nitwaro mucishogo kwakira staff ya Radio Ankore na management eryo mwanyogo mama Kijumero yebari munonga ogu nuwo mu muryabo twitsindika kureba ngo twahika hizobe umashongozi ningo muhande cyati ninyoha kushanga ngo ninye ryaho mwanyogo ahabwe Kijumero cya Radio Ankore manager ahabwa Ankore Resort and Spa ebyari yona akorane bingi MD twaro mucishogo kusimira Ankore Resort and Spa etweri yo muri tumwe cyona nebyo kujya yoze ngo nekuteka eraza bishunguzi mwene sitebekanize muri tumwe cyona mu gitero mu ngaro mwe bari munonga twara mucishogo mwene kumusima nsima mwene abanyantungamo
twinakireka cyaha abashubuzi abanyantungamo abeshongozi MC kachayina yebare kunda radio yankore shime cha radio yankore omugasho gwa radio ne bintu bishatu byonka okushomesa kandi tushomisa our MD radio yankore eri hamusingi gwa social economic transformation mwene yebare munonga utukusima ahabo kutandika radio age na ba MDs om social economic transformation ekindi no kwegesa to educate eshomise ya informinga radio yankore ko values zayo tarmo sensational stories abakora kushashamaza turiyo aha this journalism okurengo radio yankore ekatandikwa musingo gukita abantu mbweno ni twara mushogo kumanyisa nka radio yankore tiyo tugita abantu ekindi no kureba ngo abantu twabashemeza entertainment haza hati ni yeje emyaka 20 standikire kuruke biraro nabyo kwa mukade 2025 hatu wasi myaka 20 mbweno ngo mu kishogo okushanga ngo we entertain tugaruza abantu cyo twacetire cyumera cha radio yankore omurunyankore azo mu jungu kimanyisa melody ningo kujumera kuira kariringwa nicho melody mwencho twacetire ngo radio yankore the voice of truth twende jumere egambira abantu bona haza abantu bona ko barahurire batumunkora mwene cyo tuberira entertainment hati bakuja mutubasebwa abantu bitu nka radio yankore biti inkozire nyenga omutoka akora we nkuba petera ekirenya kizi nyine mama chijumero imuka for recognition mwachire oku mama chijumero kandi akozire bahanga a paper waka na habo tumwe cyona kureba ngo twahika hizobe management twinemo omukuru Madam Jackie yes ne advisor witu atwereye cyangwa okureba ngo twakora buri tumwe cyona twine staff ya radio yankore stand up for recognition ejo staff yitu ya radio yankore ona leo tukisema kutereza mbere tukabire turahi abantu bahone batwenda kuinvestinga omucyanga cyabo ntabwo nebicweke bindi nicyo tukatunga humuru nyundi munyakashari konka hati njyani gora bweni yabare our managing director ahabwe cyo tworire twine team ya influencers muhimuki hona lebo ni kwanjura ba influencers aba no barike nyuma yo kurundana senteze z'abantu batwiri turabire munonga batwereza sente mwene tubasima bemerwe umukuru Kagame FCMPJ Naboti Kategaya Bamuzi na Romance Perez abakundeba abakumpuriraga majingo ntubeta ngo mwisha benitwe omushishimero cha radio yankore abeshongozi obaburukika bemerwe King Saha Rage Kachina yakira hano mureba Kagame MC FCMPJ nabandi Jomera so mbweno abubona tubetera cyumwe okureba ngo iwe isha osemerwe nitwe okurya no kunywa ibyo nabyashashwirwe omucyayi cyamate erizoba twinaka star club 20s kujya kuturaheze okutera umpira shayi 10 acamate secondary school nabwanyuma tuze omukasicyaha mwena tushemerwe turaraha tushemerirwe okusi izoba erya nyincakare tukumbe omukasheshe shayishatu zakutancha radio yankore tubemirwe ekeresia niyo twebembere okurwa mu mbuga za radio yankore twetoro no mutaho no tuzache cha mate ashahina kete nzazigwira notaha muno kwata enyama no muce notaha muno kwata enyama no muce notaha muno kwata enyama no muce mwene chikuru isha no mutoro gwawe gwa tiketi utahemu okwata enyama mu muceri shahina twatwigwi nabwanya batushemererwe umpako mu kasheshe buri kimwe cyo cyo kwenda nikiza kubakiriyo izoba erya nyincakara ahande mureke tuongere kubasima ahabwo burungi bo kutubera aho ibiro byo kandi tubaraganisa ngo tuja kubaveraho bweno ni insima mama chijumerogo MD madam Chomukama Immaculate akozire imirimo mingi munonga ombikwatirina na organization akora kugira ngo yitwe on public relations
ntushome cyo kweta delegation. We have to delegate abako muntoka akoro kukakoro mweni mkusimira buzima na nibashongo mwakine mutero mungaro mama kijumero emirwa yakozire tikuza hona ninga staff de kaza hona konka ko kudelegatinga ko kutuma kandi ukareba ngo umuntu kuwa mutuma ya syo butumwa kandi yabusya kurunje ko gashime ko nakora kore kintu akachikora nk'iki mwene awa MD na MD abandi obatsimire aho kwatanisa hamwe kato hocomeje cya rudi yankore kandi cyeriza abanyantungamo ombiro bugona abahuriza bitu fans ba rudi yankore ntubasima abaryo ko bahurikiza ba fans bebe mirwe chairman bajura umuguruse bajura ya staff no bahanama na nabandi turiyo twayongera fan listenership ne yongera your honorable listenership ita rudi yankore ne yongera buri so abo tureba ratings na nabakureba website abako tunga online radio bari yo beyongera kandi tukusema kutebeka za radio hata neka ombicweka bingi no byo tunobicweka buce obu kuteganisibwa na nebine betu ebyo tubiya turese ubundi sima aba scout bebe mirwe engineer katarya mboka awa MD katarya mboka atukorire kintu cyamana mnonga ya tureze byo motoko yo kureba kaba scout bantungamo omuchujumero drive zone ono bajango mukwate motoko mutende mwene tukusima yabare abona ba sponsors na nabanda batisha tubasima na chimwe rero ecyamuheru our road bishop mureberezo murezo bwa South Sankore na nabenchiriza zone batwasize murumo murunje munonga ogwa radio yankore mwene tubakusimira our road bishop atwarire ibintu bingi munonga na nabedi nabandi bakwatanisize hamwe kurenga radio yankore yaguma uko kweri ko kuyatanukira musingi gwa late canon Constance Kabonero mwena hati kijya musingi ogo okure mutwaguma ombuteka our road mayor ko tukije cyashoba atuhumuriza mwena road mayor tukusima ahabwa buri kimwe cyo icyo rino tworera ahandi nimbeta mwena mureka tweshanje yinja kare mu kijumero cya road yankore amashomero mwena bakumba Trinity comprehensive mwe bana munonga twese Gaston ka principal nabandi mutaruha okora kurunje ya engaro samane ejo ya nani mangu natie kwa gamba byinji akoya na top background abandi ni sponsors wetu group ya artists ewe birwe omwamika China ba influencers staff ya radio yankore n'abantu mwena abija kutambura nitwe kandi n'abanyamagure mwena abadyaha basebo n'abanyabo mwasiba muta yenda kutwara umugishogo kuba tabarusya walk ya drive twakora kushika hano mwebare kuchikora tukachenderaje yenda kutwara umugishogo kuanza kusima MD wetu omwami honorable Mwesi gwa Rukutana agumwanyo ogu kandi nakiraka basa kwikaha tukamanya niche kugenda omisho kandi nyenda nsime club trendies abo hostinga kandi ekatwereza omwanya ogu kukoramu nyenda kusima bamahure mwebare murumo murungi aba scout itwanturaba nimwe mwana mutwerezo muhanda ba sponsors betu kokumu bareba habona batutire mwe sente kugira ngo ekinte kitamburo misho yenda nsime aba partners oba sister company yetu eyebembirwa madam Jacqueline Rwakakoko yenda nsime staff yona abuntu brentukora hamwe bona kandi namwe n'abarugambara rukunjiri nimbareba ha Richie kwija tukakora press conference tukatanduka umwaka ogwire ko mukwa mushanju tukutebentaniseki ekijomero ekitakubaho ncyakarebero bitano byo kwa mushanju hati twahika biro bina mbwenu tutambwire cyane mpango konka eberero mwe bintu birunje munonga harimo challenges konka tusima mukama
kurenga ngutwahika aha runakuru kandi ntwasa mukama ngo aguma twebembire runaku rw'encha kaiturabe muje akwika ahitwahika nambweno nishabangu twagaha turabe waho achayi cyamate turebe ebyoma byashyikireho nangu nanimpura naye kirombere nindeba lights na sound eriza najhura so ekintu kiri tayari nkatayari west mbwenu ekintu nikirungi munonga buri kimwe kiri set for tomorrow twahika kubagira nti tubete tubahamize ekijumero kya Radio Ankole kiruho nyencha karebero bitano byo kwa Mushanju achayi cyamate nitwija kubanza na nokutambura tutambure ukace tushume kuruga radio tuhikayo tuza openinga abantu za kuyigura gates shaha ina nesyo kazom kashesh emererho ekikuru ijana kadi yawe linda kadi yawe ho gitire tiketi oishe tokuza kutera line wabo ine tiketi yawe nyenda kusima manager Radio Ankole abwentebe kanseji kandi na team nonje yo ine rukwatanisa mnonga tukakora hamwe nomanyo ku preparing ngwa kutanguhi konka no kubitamburamu mukaheza kabimara nyenda kusima omwami ka China yabasa kurgehe yaruga yangira ngo yainekije ekibuzo ngo yagambera ariko mubuza oba examiner ate ekibuzo cyanje ucyongereyo nyoyine kijumero cya Radio Ankole tindi kuza kubasa kubuzubwa mbwenu munkize tumusime ahabo kwijja kandi no kusima omwami meya Jacob webare kwijja ahitutura natusa omwami ogu nabatwini webare kubane iba murungi kandi webare kunda Radio Ankole influencers bitu abajyaha twine influencers abako updating social media ba mobilizers bitu Bams Nabot Kategaya Bams omwami Sempija n'omwami Kagame batukorera murumo murungi because turi team nche nka radio kandi nitwereza parts impango nkoku omwami manager yagamba so tubere tutakubasa kukayoyona ntwahikayo twahamara konka batuhire engaro zabo batambura ati nekitubahire konka agomtuma murungi ugubatiremu nisema Stanbic webare tuteka musente Bayavet mwebare nareba Uncle Dennis SAP General Hardware Uncle Dennis Electronics Chosha Electronics abobona ni sponsors omwami Honorable Mwesgo Rukutana arukwebembera Mwesgo Rukutana and Company Advocates mwebare mnonga okutusponsoringa Anita Salt Media Hanuya in fact tuliaha tayari West konkana Salt Media na hoturuho kandi na all other media stations wabo ine data tekaho of following omwami chap na kureba webare kweja kandi Bayavet tubere tukora activation zona obere noba otwine webare mnonga tukunda no supportinga nienda kuhendera ndukusima mwena abakunzire kijumero kandi no kubeta ngo mutakaruha mwije tujumere nchakare mwije tuine erizo bakutukurgaha nutuzacha Mate Secondary School kuzano mpira tuine Karoka Runge ni Radio Ankole versus Karoka Runge tuenda kureba tuine record ya unbeaten konkana Karoka Runge ine unbeaten record so mwen tuenda kureba hati no ara hangure mutayo mweno mutakaburaho mwije twakirogo mpira twarugayo nutwija hano akasiki tuzine tuimuke tukuzo mukijumero mwebare mnonga tinkwenda kugamba binji tukasibaha konka omwami Kurukunta
webale sebo nodyaho sibire yatutahamu webale munonga. Nenda kuhendera n'okusiima buli omwe weena kandi n'okubeeta omu kijomero kya Radio Ankole tukucelebratinga. Ninkutabarusia Honorable na Managing Director mutaayi w'omwami Bob Kabonero ahabw'okwisya emyaka 20 omu buheereza bwa Radio Ankole, kandi nimwe ba staff mutabaruki mwebale kugira programs nungi, mwebale kwagira entunguuka, nimwebale munonga. Tweshanje omu kishaayi ky'amate ninsiima omwami Rams Media. Yeah, you have always covered us. Thank you so much. Thank you. Perez Monitor Publications. Thank you so much. Stories says Zone has recovered on media. Engineer Katadia Mboga, thank you very much. Abapchi nimwebare mnonga na nabarete motoka zanyu zikatkwasa kandi nimwabatambura mukakora vibe. Nimwebare mnonga. Ekijumero kya Radio Ankole oye. Yes. Teshanjeyo. Nda komandi yonyo wefek. Tukatulyo wa chopa okuzeka chopa bona bamahure bakabari. Nimwebare je nkwatanisa tugume tukwatanise twatwino mukoro mutubereho ni mwino mukoro tubabereho. Media neza kugira amani kandi neza kugrowinga. Yes. Nani nshaba kurabya program ya nyencha kare batiya. Twine tickets early bird ordinary zidya shilingi kanana kandi kanana kora reza ikaze tishamu kaga gwechiro otaka bwine ticket noza kujugura mutwaro dokwanti batu azombiro 5 VIP edya mitwaro 2. Twine obukonji bwo kuhangura ebintu nyamwingi. Twine za TV, twine ama radio, twine ninyishaba buli omwe weena aranze kuriya ejo pichejo neye kijumero kandi neyo kuhangura na mbweni nyowe nkanye nguzire ticket za raffles zikike mutwarena dawo kuba nanye ninjenda ninyenda side business mbwenu nishaba buli omwe weena areba ejo pichi agura akakonji ko kuhangura pichi. Akakonji nake 12 zonka no basa kugura akakonji kamwe hangure pichi erikwinganiza konko kugura obukonji bwingi nobukuhereza emigisha mingi yo kuhangura ejo pichi. Mbwenu mwebare kandi mwebare munonga. Nimbendeza ijo barungi na ompira murungi na kasiki karungi then nizo badya nyencha kare riberungi munonga nimwebare munonga. One of the managers naba managing Radio Ankole omwameriyo tikabanjira magande na wakatuchenda na when celebrating amagarage amwe nabandi bona bakozere nitwe bakaturgombya nabanda bituzire konke chango munongera izoba yenda kubagambira utweyiheyo tweyihemwe amarirage twino mitima yitu twihemwe kintu cyone kiryo mitima yitu zo modi yo kushemererwa abo kushakuze myaka 20 ya Radio Ankole. Radio no bwerabe yabire mazire myaka 88 omu Uganda konka Radio Ankole omuri ntungamo ekahikamu omwaka gwe 2025 ekyabire kitari cyo cyaburijo kandi yo yonka radio eitwino muri ntungamo emazirobo bwire bwona ni celebrating emyaka 20 ya radio omuri ntungamo. So ni tweta abantu mwena bari muri ntungamo bija kujaguza nitwe emyaka 20 iyi radio ya maro muri ntungamo kandi emyaka 68 iyi radio maziro mu Uganda. Mwebare munonga kumanitwe mwebare kubanitwe ejeshaha buri kimwe cyona kitebenkine abeshongozi bariho bona muri kureba posters abari aha aposters
zituzona abeshongozi bariho kandi nambe mpango neza kuraro muri ntungamo ico muri kureba na MC Kachina yayizira kuba rya bakonfamingira ngo kwenda mazima uburyo mwe wena rya bino hano reba Kachina mwengo mweshongozi we no mu Uganda rya ngenda mbagamire twaherize kubaga kandi inyama zirya misto yes twaherize kubaga inyama zirya misto zitegwire kutamuka supu just abantu bakatandika kuhuta omucheri guri ready guri yarusania amabare bagatori inemu iwe cyawe no kutere no gokanago munda aba stores abari kwenda kuguze kintu cyona bashemere kuba ready jesha bakazame handa ago kuba batware babatandikire kupakinga amamodoka bari kuruga za Kampala nambarana n'ahandi betegwire kugire kibaryo muri ntungamo iwo ryo muri ntungamo taketegwire kugire kiwarya utaketegwire kugira business wakora mu kijumereki oyinekiza nitwenda ku celebrating eki abantu batarugokwe nokwe bakaturyaho sente agogwa ntwakira buri muntu weno ine business mu Uganda yona ujo muri ntunga makakora business konki oryo muri ntunga mo ina advantage agogwa ine proti oinaho rikorera ijo tandike okore business right now twikirizo mu kijumero rero tutambure ni abe byoma bona bayikira ibyoma byabire setup wayiko mu cyayi cyamate stage iriho reset nangwa no kuzitera kwazitirwe na wano ndakushashura kuraro mu cyayi nituzakwikirize rizoba twaza kutaho umuntu akwate tickets za cyayi abari kwenda kurarayo batandike namazima mbeno nimbendeza umukoro murungi izoba ryanyinje buje mube nitwe turebe mutwashemererwa turebe mutwabanimwe influencers bantumwe aba TikTok influencers aba ex hamwe n'abandi umwami Kagame hamwe n'abandi tubakira kandi tubendeze umukoro murungi muyije tushemererwe ukamabe ni ebare Perez na no mweshongozi hati twinaha events manager omwichi witu rukora na Sort FM kandi ukozere byinshi ahabwe kijumereki Queen of the Mic Vicky Isha azo mbagambo byawe onyetere muna beshongozi deni mugaraka program speed. Thank you so much. Ebare mnonga abantu bantungamo nebitweke bindi media houses mwena tingusa kubaga mu mazina kwa mu bingi chap thank you for coming through. Sponsors, our beloved sponsors, thank you so much. Habo kuba kinte kitza kwa ahabwanyu nane sentezani mwebare mnonga muzei kan director Radio Ankole. Thank you so much. Ninyushukanye Radio Ankole katandika ngiyo mwana muto mnonga nyirakashana kunkare banyishekera. Thank you so much. And here we are big and we are celebrating 20 years of Radio Ankole. Thank you so much. So aninza kwaretinga kintu cyabeshongozi. First of all abeshongozi bona bari no bakiko aho nashita hari yaking saya na teresimu ari naza kwa rivinga awinwaji John Black Raichi ariyo muhana rga Kampala rinaisha buri mweshongozo tukuraganisa tubihitwe twe staff ya Radio Ankole mwari kuba smart munonga so abeshongozi bana barho batababiha tine mweshongozi orabura hachayi. So get your ticket today. Flat ticket yawe iharaba guzira nyinja bakwenda kugabira abagizi babo. So making a shongo izo utakabyamera wafuna ticket kanyacha kare tuwamisinga our pioneer party narishi celebration yitu emyaka 20. Otherwise sponsors bitumwena nyoniza ku representing West Garkuta advocates. Slogan yitu neja we win or our opponents lose, so no losing. So thank you so much again for injecting money in us, and of course also representing Nwajangu Watere tutake bowa Sort Media as the head of marketing. So ninaza apeta gono wene no zipani njenenas. So anyway abeshongozi arabashira MC Kachina Riara Shika China Comedy sponsors bitu baria so bampea nyeta abantu babiri bagiye bagamba, that is Kachina Comedy na Kachina or part of tomorrow's function. Nash our official MC, then na Madam Jackie, thank you so much. I thank you for all you have done, and mostly on her package kumpera beshongozi bitu accommodation. Thank you so much. May God bless you. So munchize nkore ekimara mukora Kachina akazinda na kawuse mukamanje.
Ayore mnongo. Aha na kumashita mchiryoke. Thank you so much. Mukama simwe. Twatura ofterera hango mungaro mbitu agamba terera hango mungaro nyabura. Akananye nisima managing director na directors abandi na ba sponsors bitu nga Stanbic, Bayer Veterinary na nabandi. Nyoni nza ko eseda chikibiro zonka. Icyo kubanza atunyoni manu ko mugore wanoza kusiba no gamba ncyakaro karara no gamba hate ngende bigambo byawo koreki ubicendeze kandi nyowe tingambira hata abantu abarya ingambira abantu imwe abariyo no batureba abarya tayari west abari job noreba kamera gikwiseje abarya social media handles na TV zone zibagamba nyabura bakujyangwe micere bayirize gitora na rumazi yajyangwe amabare bagire munenya ko kuza kwiza za samunana noza kushanga nyamezo kukira ba story zo mu magufa kandi ki super kwerero kanekira kusarura umwonyo ngwe n'umuhise bukirikare icyakabiri nyenda ko sasa amachachi abo kuba twagira ngo tusakuzana kurgancha karo mukashisi sayina mpaka sande mbwena bamachachi leaders abareba abantu bamwe baguze giro muchacha sande utakajya ngo barwire baraba bariro mukigera ki mukisumero kandi bari babatiziro bunde bari baguze giro mbisayi n'amachachi nabwintu besasa abo kuba kuriyo kuzana kuza kuba kimwe kindi kizo bitima murarebera bonareba rukutana nazina mpaka chini uza kumwerebera aho na ba director batayibe na nabagiga batayibitu uza kubaturi yawo kandi kubagamba bashubuza abesongo nyo MC ka China ninye MC batori ni nanye ninsima management ya ready yangore bantere ho ngaro kubasa kutora na official MC nyowe noba kujya ngo mwesongo yayagar kambara na breda chikasha nimbasa kusesya abantu hatine kinde kibireho paketa chikasha tu ubugona nukwebe mbeze kishuba chonka na chi chamheru tukuza kweta na nkogu abo kuba besongozi bajya ngo barya kipande mbaza kwisha konkana batarya kipande mbaza gukora ki baza kwisha ari umwe songozo gumva mweta no rya wose ibiri ece songorecho numanya yakire umuntu akatoroko mukayabura kore muri muraza kuryo mu rufu yakireyo yasanga bakoze reki bariri biyagariciro mukanye na yambya torarya hano rya wakoze reki no rya wose ibira by'umwana yarara ko ngwe noreba ubutakoro muko kaza kutayaya nekintu kibimunongo ekinde cyamwe no mugashorwa radio manager yagamba heshatu kandi uriya ni yeri main konkaro mugashorwa radio gundo mahangu utugweta translating radio ne koro mu muhangu abo kuba information yo kushira netandikira Kampala etandikira mu central eizeryo mu ruzungu mwene radio ne koro mu muhangu fitema teme bigambe byo bikabiteka umunyankori mwise umukisumero cyakarebiro bitano yo kwa musanzu umusayi cyamate ugashayi na zakasese ndeba bakansaramu nubona baragaramu na ba bloggers abandi mwe bare munonga bankore media ni bingi tukabasa kubagamba so tingwe nagamba byingi konkari yari nanye ni congratulating already yankore management staff na nabahurikiza kusiya emyaka 20 tusanje. Thank you so much Ogochishuba good head with taka mama ne serious no jamu na abiyo anyway anyichize nyete manager wito mkundwa Narish manager wa Ankole Resort Spa Narish hotel kusinga mu Western Uganda yona wano chakana iroko hikyo arwaka tokaje bakachi ombintu kebe byekisumero no asa kubora singo no hendero bwine mu mukazi so mutazo ko mkanaka waro mukinazi nari singo kuma no mirara baje ni wo kibare kwa bambaza kuzemya akabira ngo yo tito no twantu bats ladies and gentlemen, I want to thank you very much for joining us here for this press conference. Government representatives, I want to mention our Lord Mayor, Jaka Jacks is what I call him, our managing directors, our sponsors, thank you very much for giving us a hand in this occasion, the people who have really put in a lot of effort and work that have got us here where we are. Thank you very much. Please, everybody, you people do not know that time, that distance,
these people, the sweat, the tears that these people have traveled to get us here. So I would like for you people to clap for them, please. It has been tough, and I see it being successful. Our directors, Honorable Kutana, who is here representing, and the ones who are not here, thank you very much. Our sponsors, sorry, I already mentioned our sponsors. Our listeners, supporters, scouts, the people above on top of the sponsorship, because you see this vehicle that has been moving around has done more than sponsoring. Thank you very much. Now, as the general manager of Ankole Resort and Spa in Tungamo, we welcome you to come and visit us any other time other than the Chirumero. Thank you very much. We really hope that you guys are going to come tomorrow, because the more you are there, the more we shall enjoy. Thank you so much for your presence here. Thank you so much, our beloved manager, Ankole Resort Spa. Thank you so much. Obwire bwagenda rumu ya uri yosebo konka rume handi chirongo tahimuenga. Thank you so much. So mutize kasra ama anamurebera ati yecheshonguru chibaho. So nakwachira TJ MCs. I hope that is the name. We were really. Thank you so much for the love. So mutize I think zakwetara mzee ndiromu dona yetamwite. So road me yawe chibuke chiturumu na nikushaba in just very few minutes otwachire director. Honorable witu kandi omugenyi witu banywani bitu abashutamya aha rubaju banywani bitu abashutamya side egi nzagamba ekigambo kimwe ati nyowe ninkunda eshaaha kandi Honorable yayatugambire ngo aine obwira kurugire ebyarimo bimukumanya ugenda kusima mnonga Honorable n'abagenzi bawe abahize ekiteekateeko ky'okutaho radio omuri Ntungamo mbaterere mu ngaro zamani ati kameya namanya ebintu bingi ebitungwire etawuni yitu kimwe ari byo ni radio Ankole abantu ba radio Ankole manager na staff kati baterere mu ngaro zamani ebintu ebitungwire etawuni yitu ni radio kukigambaho buri izooba kugamba town age kukigambaho ebirungi na n'ebibi webale mukama kweze muki obu wampereza omutwaro rero kanasa kumusaba emitwaro 10 bashisha rero webale weza webale kubika wabika atarungi Ngira kutunga magoba Ngira kusema mnonga abantu mwena abahagire ekijumero eki mwena bamburikize aba yaheru injira darwege batu babulire mwena abahagire ekijumero mwe bari kuhagira radio Ankole Honorable nina naise mtigo ndakusibayo nyina kuyimuse ugambira abantu abo bwana meya Orembo Ntungamo abakora barya sponsors na mnonga mwana wanje manager wa Stanbic mkuru yake manager abahagize ba radio Ankole mwena abahurikiza ba radio Ankole kandi nimwe abamahurire members of the press injagamba bingi n'ekyekare okatunanyizire kuba nimwe ubwo tukunga abantu kuba neitwa amukorwa nyekyekare okujaguza emyaka 20 ya radio Ankole buhereza bulungi
kandi no kusima Ruhanga arya ababo abatitandikire kandi hati abatakitira mbisho koko mahorera radio yakore katandika umwaka gwe 2005 ekiteekateko cyo kutandika radio yeji nkakigera n'abagenzi banjye kwanyuma yo kureba ko ntugamo yabereye yo mbwiro ubwo kutandika n'ubururu rwa constituency assembly tungamo y'umurro y'umuhondano y'ukuryana y'ukwebaganisamu uru rwasiye ukatoreka twatahindwireho tungamo turi gusa kandi tutagire kureba abantu n'abagenzi banjye twareba ngo cyabe kiretecho no butamanya cyabe cyetego cyitu kugira ngo tukazire iraka rya hamwe twakwasa bwa mbere tunga muyona Western region na cyabasikana bwa muyona kuri mujuka abantu ngamabarga abakuru mujuka umurro gwa bakuru umurro rwa rusigana na kamwese mujuka gwa bakuru umurro rwa karazarwa na kachoboye kumanya ingoma yenyo rukuta na kazora karazerwe buriku rukuta na rubahama mumanya ingoma yenyo umuze twahereze kurazare none abagenzi banjye na munonga mutwabiturwana hamwe twashaka tutahindwireho kuri ntungamo twagizika twasharamo kugarukana twasharamo kwatanisa kandi twaheraga no kujyamo wena atujoyininge tutereze ntungamo akakunde kurakora aho noho bakira mukayikorwa y'ituru constance kabonero umugenzi nawe utuza kujabuza imyaka ye kandi kumusima kwanyuma y'imyaka 3 ahumwire akayiceza akaja muri munanje mu kabonero abo bombi ko tabe turwana banya bakazora niwe ni warukutana kutwagara kine twada muntu korera hamwe icyo bacyabona tukore kwita abantu kureto kumwe icyakabiri tukore kurete tunguka umanya gwitu icyakashatu tukore kubiga ubutamanya no kubyana cyo cyateze buri gihe yanya nakusima Ruhanga nakusima abakozi abazire bakora mu radio yeji abahumuyire abatoyirwe ni mata bakiroho akora urugendo rw'itu mukabukorera kandi byashira boro kuzakuraza tungamo ubyo bwebembezi shaka turije munonga tutagira enaremu sanga ngo ubagizi wa enaremu mushazi wa enaremu gweyongeye sanga ubusinge ubutungamo gweyongeye kandi kuri munonga entunguka naye yongeye abantu bakagaragana bakwatanisa bakorera hamwe kandi na mu radio kuzo cyangwa kongerera amaniganyu ukikize mugendo bwebyo nabo cyo cyakare tujya gusa myaka 20 musima Ruhanga kubabatsa mabako bakora radio yetu kandi nitujuka kandi musima amagaragara abatambyira munonga kayiko Constance kabonero bitotwato kampara muri mujuka akayi patro manda za adwe abareka overall manager wakati politics rumana bob kabonero kandi kushubura kayiko ya kora red yeji bareta beza cyeri bareta kabatira magane mugenzi bakora radio baka abantu bora baziri turakujuka nabana batwirwe Thomas Musana kabajana na mugabe Thomas nabandi staff Wilson nabandi batujira mu mico kumaza yatugambire yona we mferero mawe umbere koda munoga mwebare bakyo bini barembe mize kunkwasa kumaza yafirwa munyanya akari munyana wanje wirogwe kata kuba munyanya wa rumanzi kumaza tukata turekera n'imijugujugu ndabere kibaye akabara mutabari wanje wakambwendo agarukwagira ibyona kusimira mukama
kandi abahumwire twabashabira ruhanga kubariza cyumuri cyuki ibintu byanyekekare mabo mahurire mwebare kuja kukwata kandi cyamwe runangire ngere ndeka ari mu mwena bavike bakacayina niba bandi bweta batu nyekekare mwishe shemerwamo yerakwerera okusima mukorogo katerukarisibwa abamu bweta ni poraro mama tujumero poraro tata tujumero ni poraro abajumezi bona chairman ni poraro ni mwana wa Rumanzi bakagambe mwebare munonga baba muzi mwebare kwashija nabakazi imanzi bari kutekate ku mukorogo twera kaduchabire yechakare ubu businge ubwerere kandi kutese kisi mwebare munonga bana kubenini. Thank you so much, Mzee. And in case whatever Yaga is not feeling so well, so is not so well, so whatever Yaga, at least Yabaramsia. So, Mwebale mnonga, the management na staff ya Radio Ankole, ituenga Stanbic Bank, tuwarundi shogu, okuba kursia, okuba sakusi miaka 20. Antushemerwa mnonga kuba tukwatanisa mnonga tukwatanisa yitu nimwe inguru mnonga abo kureba ngo ntungamo yatunguka yenda kuhabiza ba customer bitu mwena ngo turupati ya umukoro gwa nchakare kandi twentuza kuba turiyo kumekinga shwa twa eshonga zone zimwe kuba mwine iskwatiri na banking not only in Stanbic abakwenda kubuze buzo ikwatiri na banking onda kwega insurance ikwatiri nabana ukubasa kubika sente tuze mu nchake tuzako baturuhu kugira ngo ibi byona tubase kushobora so ntwenda kubasima kubasa kwija kandi tukunga ba customer bona kubasa kwijo mbinji kureba ngo ekijumero citu cyabasa kuba kuragura ito Stanbic Bank slogan yetu nejera ngo Uganda is our home, we drive our growth. So ubundi ntungamo is our home, we drive our growth. So Radio Ankole is our radio and we drive our growth. Mwebale mnonga. Then lastly, tuzakweta ntungamo. Oguni Uncle Dennis, Director Uncle Dennis Electronics, umurembo rwitoro ntungamo. Bantumwe musimire Radio Ankole ekinte cyetkorire. Nitekateka ngo eji birthday eya tusyaho cyaba kige kintu cyo mutano. So tenda kubasima mnonge bitemu tukorire oku advertisinga business zitu zikagenda mbisho mazima aho Radio Ankole izire omurimo gwe tukorire tureba ebintu bigenda mbisho tureba buri kimwe kigenda mbisho oburango ntuba tuhura okumukuba n'umutugamba ho kwa radio ngezo kwa advertisinga businesses bantu mwe bari kwisha amazina gagenda badita kutenesha ingashino basatu kunyata ntunga maboye ingashino rya bose yibire ncyaka nituza kurya umugishayi cyamate kubanga ntuye turatsibe so nituza kurya and so no mugora ngo abisho muzubona no barga Kampala Roigi Kampala Kingsa Kampala kokananya nashemerwa mnonga kugira ngo ninyo mweshongozo wantunga mu host artist boro aruge Kampala ni muri saha sibere boroga Kampala ni muri saha sibere so nashemerwa mnonga bantumwe mwe bari kumpeza opportunity ko mweshongozo wantunga batere makapira nurya wosibire nurya wosibire yamawe nurya wosibire nuri munutaha nurya wosibire so batumwe muje turya hasibire kandi nyenda kusima eki kishongoro nana aman gugura munyine no mushija kachayina kamberaho umutera nurya wosibire yankora video yanterana ni yantwara na TV gosti barundo gonde gukubanza so ni kusima kandi kintu nyenda kusima na Madam Immaculate no kumpa opportunity na Madam Jackie mazima mwe bari mnonga mtunga mu masishine amen. Lois Maskwaria hatubereho no mweshongo zinaja kweshongora nchakare MC twine MC wa mani TJ MC no tambrana kansara Amon kale kansara Amon no manya niwe manager wanje kandi niwe mweshongozi
so biona nwako bikoro mu Western yogi kankora msi wo mukuru wanje asa tinkuza kugamba bingi kubanga biona wabigamba tani so mbwena abantu bantungamo netubeta nyoni nyongera kubeta tinkuza kusima because think abarebero mu bwingi konka netubeta izo bari yancakare turiyo muri cyamate abeshongoze nibingi ebindi bakama banje byone bingi babigamba konka kacane cinta kumanya inkofira neza awe zo kujwara ninga nezo kugabira abantu nibi aba bino nabyo kugaba so bweno bantumwe just aha turiyo tubeta bweta na mukama witarya konkizo berya nyencha kare nembaga irizoba nakasiki nyencha kare nembaga amazina mbanyeta MCTJ Generation MC ninga the mic problem ninga she Mr Local but global ni ndugo Western UG Media Family eruko managing wa Cancer Amon abinji omukumanya umukondo wanyu so nebyo bice munchirize bantumwe ebyanje nebyacishayi mwibari so Vicky waanse mbore kirekache nanyenda gambira asichene kisha kuba kariyaha akasicheka ha muheru trendies omuchorokeri izoba nabasha bamwishe kandi aba trendies ebintu byona shopping ngere kimwe tukitere massive DJ national anthem kahata Wena ntusakwikiriza director na sponsors mugende then nshabe mama Kijumero kachayi na bitu ibembero mukoro gwo kugaba kokanya wone ngira muna kokanka hata nabagaba wahonyo wenti yiremo